行台湾看世界，来看叙利亚这个国家，为2011年起内乱到打满10年了。根据联合国的资料，叙利亚伫个内乱的期间出世的囡仔，大约有500万人，因为当年拢是伫个战火当中来度过。美国有线电视新闻网 CNN 到这个叙利亚采访一个11岁查囡仔，为伊的角度看到战争的无情。什么人嘛未想到讲，抗议独裁政府的和平示威会变成无度停止的内战。10年过去啊，500万的叙利亚囡仔出世，成长过程干那战争。这个查某囡仔今年11岁，等于是伫战火中大汉。She gave us a glimpse. أكثر حاجة بتخوفني الطيارة، أن هي الطيارة بتضربنا بدون سبب، نحن ما سوينا لها شيء. 这个囡仔讲出现实的战况。أنا بقوم الصبح الساعة 7 بكير، صباح حلو ومنفيق على صوت العصافير. باي ماما. هلا أنا بحب كل المواد، بس بالنسبة إلي إنه اللغة الإنجليزية بحبهاش. أنا أكبر أحلامي إنه أصير مدرسة لغة إنجليزية. 本来应该做梦的年纪，却是时常心惊胆吓。几年前布下读的学校都好飞弹拍到。ما شفت للماما تشيل ايدي تسحبني ومحل ما تسحبني تضرب صاروخ فلهيك من يومتها انا عندي عقدة الطيار. 生芭比娃娃真欢喜，不过无度弥补家园被炮火攻击，更会使透明多梦的心理创伤。كان يوم كثير أسود. 囡仔目屎无度改变大人世界的残酷，安心大汉的愿望，好像想遥远真遥远。